Nyo boleh turi. Kamu muda. Anggota kamu akan kamu perjelas patron dua lepen. Nyo mentang nalo dadah dilikat mentang le muda Nyo kamu kon dari gam, kon dari TNI, kon dari Polri, kon dari partai sapu-sapu. Kamu adalah memudahnya untuk membuat. Ya. Ya sama-sama. Ya sama-sama kamu buka. Jadi boleh. Yo kamu muda. Kamu memang bangsa aja, bang. Kamu bangsa aja. Nyanyi kena preh busi. Kena preh busi. Yang malam baru. Busi putubi video sebuah uji. Namun tuan inohat handijit belah. Dalun komen lomba vlog Facebook ji ya. Nalun tamong handijit jawab sih. Mampu preman nasi bungkus. Preman nasi bungkus dijak mob abusi. Ana itu pu abusi ino mentaboh Aceh kuyo. Ji tu lah manuk raya babah mentong ubi peluk kum. Pelung bertampol lah mau keji yang videonya. Lain lo. Baik dijak perak bung tegai-tegai. Ke bangsa Aceh Lun hana gelak urung bong-bong, urung ugoh-ugohnya hana gelak paling luat bagi Lun. Karena katanya urung Aceh, urung Islam. Hanjit kabu. Hanjit kabu dan hanjit ugoh. Baik banjit bahasa Inggeris, si krek dua krek nyan kajak ugoh dro. Ugoh dro ngana busi. Ngana busi di sini ugoh dro dia. Kuna kalon pane how high his level. I wanna know. Pelung bertampau tigam babah peluk kum yang baik habar rehat. Lain ro. Pelung bertampau. Baik wate pegah habar, wate marit. Bumupat ujung, bumupat uram. Wate pegah habar. Menyohana jir di pegah habar. Telepon kena bak abusi. Nak ku purno. Nak ku purno. Pagi bancara katanya utak komunikasi dengan orang. Kibancara katanya utak pegah habar, kibancara katanya talafaskan di saat katanya utak pegah video. Pakai konsepnya nurung bangai. Di saat utak pegah habar jika katanya utak pakai konsep takalon nya urung bangai. Hana jenius pikiran. Ka busi mana-mana hana pakai konsep. Hana istilah konsep bausi. Cok konsep pupo lembaga gede. Hana pule konsep. Lamule mandum bermusimpan. Hai Ria Fadilah. Nyulun harap video lu nyu bukan nonton. Lain uro. Menyohan ajit pegah habar. Menyohan ajit komunikasi dengan orang. Murno ba abusi. Nyo tiagamu carong dathat ule orang. Cukup carong ule abusi. Super genius ule ya. Cuma lun boh dro segai hana lun petimang kepandaian. Konyan yang pulelun. Yang pulelun bangsa Aceh. Berteploh pikiran. Bercarong untuk tasmiki ke masa depan bangsa. Kon tajak minta ugoh. Kenyamunan cedera lun Bandung. Baik jak minta ugoh. Menyupule pegah habar. Hana istilah haji tulis konsep. Hana payah konsep kepu konsep. Untuk tak bahas si pupu je hana payah. Bulan mulai bit-bit. Benar cara untuk tak pegah habar. Benar cara untuk tertarik bangsa Aceh. Benar cara untuk tanah sehati bangsa tu. Baik dengan konsep tak pegah habar. Hotel pegah habar. Ho Malik Mahmud. Kepu Malik Mahmud. Tiagamnya le ke pegah habar. Baik dengan Malik Mahmud. Malik Mahmud high level. High levelnya lawan Nabusi. High levelnya lawan Nabusi. Konka high ria babah peluk kum. Yang na ke babah yang na ria. Kayak pecarong-carong dro, kayak pehayu-hayu dro, kayak action dro ke, mutoh dro ke hiluan nang dro. Ilung ujung dunia ini. Ujung dunia itu ni Kanada tinggal. Hanali dunia watuh kabih. Kutuk sagai. Kabih ujung dunia ini buat lun tinggal Kanada. Ikah tinggal nan di Cairo pun di Qatar tinggal ke. Kayak perang bung, kak kerja bak di swasher bagi arah pingan.
Yang pegah long you telefon draw ibak busi. Mentoh menyuji hana ji jauh. Na asisten ji mentoh lah. Wa asisten pukul lemo ke. Buat ke karah pingang. Ka kerja bak restoran. Ka pernah bong ku berea. Gaya kahnya hegam ube uke lun tegai. Ube uke busi tegai. Label kah ya. Ube uke busi. Nyoh hana uke busi. Ada mesang na uke busi kan. Dia dah busi pelemah ube uke. Kita hana label ke laju. Tang dibayar gaji bak di swasher dengan ya. Jadi kayak sebut nana busi untuk pegak video lafazkan nama busi supaya viral. Ya. Dia hana kesebut nana busi hana viral hana soturi ka hayagam. Hayagam raya babah. Babah raya na fahep empunyung lagi empunyung bui. Kayak prak bong ro ke. Wate ku dengar habar ke Bandung video kah pegaknya hana faedah membacu. Hana makna membacu. Karena apa kau lun pegah hana makna dan hana faedah? Di segi pembicaraan mentong, kau nurung cerong nilai, urung bangai nilai, hana guna. Hana guna lagi kah pegah habar Hairia Fadilah. Lain uroh, muruno wale bak busi. Lembu ya busi. Nah, bak merangkason laki lembu ya busi, na lembu ya busi. Telepon kena. Nak tak komunikasi tiga, nak tak pegah habar tiga. Kukunu carong, kukunu dengar tiga. Oh na kepandaian kah. Boleh ke pegah habar bahasa Inggeris dengan lon, pergi cik lon layan. Ya, jadi baik ugoh-ugoh tak katanya. Tanya bangsa Aceh, bangsa mulia. Baik ugoh katanya. Nyampi di bawah luar negara ke nyan haigamnya. Dengan biaya mahasiswa. Bak sipai Jawa ke Pejuh Peng. Bak pemerintah Jawa biaya siswa ke Pejuh. Man bate kaprak bong. Kapajuh jalu. Ote kapajuh jalu. Ote katuh kapai. Mampu dah begah ke hanuk mayak bangai. Lain uroh bicarong kata yang becut. Bicarong cara semiki. Bicarong cara semiki katanya. Baik peraknya perak je. Hana guna. Dia ada perak. Hana faedah. Ilun ku perak, ku bertanggung jawab. Dan haik solom yang bertanggung jawab. Yang kali lun hujahnya, yang kali difitnah kelun. Haik lom, mesido manusia, haik sobi bukti. Yang tuduhan-tuduhan macam-macam kelun hana. Haik kebi bukti laju. Menyelun na bukti. Na bukti sep syarat dan na saksi udip. Kon bermakna lunjak perak bong kan. Kon moyang-moyang businya. Ku goncang Acehnya. Nah kedepu. Dengan lun pertebi video. Urung Aceh mandum kaji news pikiran lagi. Kacarong. Carong bak sengki kageduri yang toh ulama zalim. Yang toh penguasa zalim. Ya. Mal lagi dro ke pegah habar Hairia Fadilah. Ho tujuan dro ke pegah habar. Semoga dro ke Ria Fadilah. Semoga dro dalam videonya bukan nonton. Menyuka anak gam. Katulung balah sabuh video kelun. Tanya ubah lagi tamu pantun hana pupu. Bak pantun kena abang betung mendik Maria kan. Tanya ubah tamu pantun 2 3. Tak kena kalon ho level kah. Oh na high level kah. Baik wate kaprak bung bak video na. Mulagi sang. Alah apa syam bangai. Kasikat ego-ego gila gelong ke pegaba. Kasikat ego-ego gila supaya wate kelafaskan baik dipo ego. Menyemantong ego ke pegaba. Jadi hana makna. Maka pegelih ego-ego le. Yang menyuka gelih ego berarti ada kepegahnya kabarih becut. Nyo ego hana kasikat wate ke pegaba dipo ego bago. To dengo. Dia hing ego kah. Dia cum ego kemp kah. Alah Hairia bangai ke lo. Yang ba YouTube lun yang kali ka komen ya. Kali lun balah komen balik. Kabalah riak. Menanjit bak Facebook draw ke bak vlog Facebook draw ke ya. Mandum nalun komen. Kabalah riak. Ilung pulih dengan kah. Kenakah yang pubruk-pubruk lun. Kenakah kabugah lun. Punan hansip protein kabugah video. Ilung lebih protein. Protein lebih lah mulai abusi.
Jadi lain bro, baik salah-salah kapang apa. Label kah, lipih. Lipih sat mentong Ria Fazilah. Lipih sat label kah mentong. Hana sebanding dengan label dah busi. Kon lugoh busi pegah habanyo. Kon bung dan kon dusta dan kon tekabu. Lun pegah habanyo. Menyo haba kanju ke pegah habanyo baik pegak-pegak video le. Baik fitnah-fitnah gop le dan baik tuduh-tuduh busi le. Yang kala ketuduh busi ke pegah masanya na busi blog Facebook ka. IPG from Canada. Nyan ka pegah. Ya. Kapag lumpay ako murno po, I have to learn IP, you said that? Hala, apa bangay pa ako petala siyo. Hala. Yang tang gugat. May sempat na lo niya ceh gugat. Udep-udep ko kutud ko. Gampung-gampung ketika ko sama ako. May sempat na lo niya ceh. Baik kapag lo niyo kulung wog na waceh hanayo. Demi Allah, demi Rasulullah lun pagahabanyo. Nyuka dikun ate lun wo. Nyuka dikun ate lun wo. Hana lun jak turi 20 ribu dro kerja kapreh lun. 50 million dro kerja kapreh lun hana pupu. Cuma lun kalau mati lun untuk jakmu dikarenakan menyulung wo bangsa Aceh. Imu tak sebeg dodo lun depu. Kon hana lun depu. Jai tak sokongan ka alhamdulillah. Jai tak ka sokongan ka busi. Benar ke depu becut. Yang berkon tenak busi hujah busi. Yang berkon tenak busi fitnah busi. Alhamdulillah ramai ka yang lakem ba busi. Karena ka sadar ka ditupu do ipu maksud abusi. Jadi Haria Fadilah nyolun pesampo ke kah lain uro jak muruno ele bah. Punya bah murno ele. Menyohan sep biaya ke pegah balun ni tino. Namfum. Halah Haria Fadilah onlung fikir ke kah cukup bangai. Cukup bangai watelun fikir ke kah Haria Fadilah.